Ja, ele atua nei fiafi o whalofa ma whaatalofa atu i ia maulunga o si o tātou atunu. Ia, e lava i ona tūtele mo mai tūtaurami. Ia, mātou te whaatalofa atu i le swafa loloto lau tele maua lunga sili ese lo tātou o lii. Ma lo tātou tupu sili o Yesu Keriso. Ia nei fo ia fiafi i taitonunga ia ua lo iai fo i tātou i marolonga maise ia nei vai tau o le holiday o lo tātou iai ia le fo i ua tāpenaina e le tua le nei fiafi maise fo i o le nei taimi ma le nei vai tau ia ua toe whaatapena ai na whaasaunia o kalami au nanga i so se ministry ma so se au nanga lawa i so se tafa nei ke lope ma so se vaenga ma so se tulimano le nei laulangi ia wale fe au fola le tala lei ia a nea fiafi ia o loo papenar matou mafuta atu ma le sunga ia peni ia e mai se foi ia o le uso ia vai ia ele tali tonunga ia ele i faia fua ele atua nei a manoa whapenei ia o matou manatu e whapenao na a whaasoa fo li nefiafi ia le ua sila fia umfo i tātou e maise o le tātou ainga i lungo le Global TV ia o le masina fou e amatalo ia i le tātou o nanga ia e maise o nisi o polo kalambi ia o le ua saunia matapena fo i le tua li nefiafi ia e matou te sewi fale mua ia wafo i le fina ngalo fola o le tua ia e maise o le tapena ino i tātou malawa o auna le tua ia maso o se tangata o lo fai masavali o le malo le li ia e ala i le upu fola le li ia maise o le tapenanga i so o se valawina so se patatau o tofia ina ai oe le atua ia ngale le mai le li le aua matou mafuta atu ma le ausu ia matou te amata mea atu ia e ala i se autu faimofia lava
ia o loo whapena e sila me i lunga tatou screen. Ia anga le mai le li, i lau mai moa ma lau whafonga mai fo i nefia. Ia e mātou teli a mata le nefia. Ia o lātou nātu lea wanoa, i le sunga ia beni. Ia e nati saunia se te talo, ia a mata i nai fo i le mātou whaasoa le nefia. Ia o tātou whai ne whaasolo i lea. Mātou walau hia lua nganga pa ia i le nei e fiafi. Whapenau na talaina le nei polo kalame. O lau o fio e tala mea umalava mātou te whaia. Mātou ki talo e fui se tasi o whalongolongo mai ma whaafunga mai mo mai le nei polo kalame le tua. Mātou te rei o mai mātou te whailoa o mātou te ngata. Pe mātou te whailoa foi nisi o tūlanga. Ai o mātou whalau i loa le ngalue mai o le mana o lo wanganga pa ia i le mai tau e nei mo mātou iai. Ai e fui se tasi ro mawhatia ma le iloa le nei tai. Whaongaina le nei o nanga i nei e whapenau na o tuailo whina ngana. Ma whailoa tua i lātou. Wa wala au mai la wa fio i le taimi nei. I nei e salamo ma tuaili liu mai. Manuolo maua lo mātou taimi. Whamanuina lo suafa le nei fiasi. Talo foi au nei te foi mai lau ai alu male mana lo fina ngalo whaongaina ia mea tama vale ma tama i lea o ngā. Ina ia whailolo fina ngalo i seisi o lo manao mea. Ina ia whamawonu mai nailo vi inga neise o ili whawawau. Amen e ma amen. Amen. Ia, o le atu le ngā whaftaite le lawa la sunga pen. E le tai tau whailoina foi ia mo MALU. Ale atu nu. Ia me se foi ia. Ke loni e fiafi le laka ko la mukasia ia o ambasa mano le li. Patalofa ma falofa atoa i lo sunga le fiafia ma se le sunga ia vai. Le whaititia le nganga whaftaite le lawa i le ia ona o wanoa pe on tātou whaasoa ma talanoi te leo taimi. O awanoa ma taimi whapenei e le mana mai tangata. O le finangalo le tua. E nate tāpena ina. Au wale ngā lulue whaatasi o le tino Pᴇɪṛīsoᴍ. Ia i taitonunga. Ia o latu natu le no le sunga ia bedo. Ma se foi ia o le whaafunga mai foi ma le mai mose la sila mai o nisi o tau ainga. Ia mai se o le tino Pᴇɪṛīsoᴍ. Ia e whaatalofa toi foi ma whapena foi natu le no le sunga ia vai. Ia na anga i leo tātou pokalame le sila sanga o tātou pokalame nefia. Ia tailo sunga ili. Foi fiau mo le avanoa. Whapenau na wala via i foi ia. Ba nei maleuso matisa vari mai ai ia whapenau na. Langa o le auna le mar whamoe moe o le fina ngalo le tua ina ia ngalo lue umai tutino. Ia whai foi la na te mawhau siri atu lau ngā lue le si tutino. Rongo inga si se le pena te gai. Ai ngalo lue umame tutino ina ia whausia le tino Pᴇɪṛīsoᴍ. O le ala foi lea ua walau lia atu ai ma ua le sunga le au ia whapenau na tala noa. Ia ma whaasoa foi se fina ngalo le atua mo tātou le nei vai tau ai meison nei vai tau o iai lo tātou wa tunu ai meison lalulangi. E leo toi whaingo fie. E leo toi whaingo fie. Ia. O peni a mina le ngoa malu langa ai al whai. Ia olo ma anonofo nei Samoa ma se o mātou ainga. Me se foi o le savali mai a sesi mai nei si topi tonu le pasta. Ale que vai pai le o le se kiasko. Ia fatalo fatu tate o tonu. Amen. Ya so vai. Ya. Fatalo fama fa fedo ia tui. Pa ia ma volumo so tate o tonu. Pa peona mai mo mai di nei po kalama de nei vai ngole ia fi kon sa no lo sungale. Pai fea o le o tātou whono mua le nea fia e tala ma whaasoa e le lei o lo tātou atu mo nil sau noa ngā le sunga ia pei e ngā lulue i tū tino umo Pᴇɪṛīsoᴍ ina ia whaalau tele ma tā lai le whina ngalo le atu e le o mo tātou a mo le atua ina ia i loa uma e tangata umo le malo le atua le tātou te tau sini o uma iai e toi ko papia toi fatalo fa le sunga ya pende nei vai ngale fia wa o mai le taulo mai foi sa mo malanga mai foi disi o fo ngale ai
ia leo ua faataunuina le manui ia via le atua le ua faafetailausuga fai feau ia mo lenei foi avanoa tāua ua mauai se valaulia ma suga le uso nei tātou te talatala ma faasoa ai foʻi ia le lelei lava o le atua ua le ia se isi igoa mafua ai tatou faatasi lenei afiafi pasta ona o le suafa pele ao lo tatou alii o Iesu Keriso ia faatalofa ma faafeiloa ai atu ia malo le soifua manuia malo le lagi e mamā ia ma faamanuia atu foʻi le tausaga fou ia o le mo ia le leʻi matua tele Aftai lava la sunga pena me se poi la sunga vai mo le avanoa foi ne fia la sunga penso che vai quale le usa vai e la fia oli algo ina oli le wa e makaka ia vai e ave mai por pese oli ia lo ma si le era vai un qua mano e vai a oli le vai ko ina sole makaukia le MALU aftaitele atu lava I lo sunga nefi afia mo le taliaina foi o se talano atu ia e tu sai mal tatou mo ko nefi afia le fai na whangaloina ia le somatou tamafa le nganga ma somatou tinafa le nganga le sunga whengainga ia whireti ma tina ia tise aftaitele mai se tapo inga se matou kalesia ia male lo le tino Keriso ia ile tali tonunga ua mai atu foi la tau sanga ua ngai mai le nei tau sanga ia o loo manuia pea faiva o tama whanau o so se kalesia ma so se au nanga ona o la au tau talo la pule lea la suma whawhiangaina ia mai se au na le atua I so se whata whai tauranga ma tau te le I o I se e vai o lo tau se e ai ia e whawtai tele la au tau talo whawtai la au tau tapu a inga ia lo manuia ai ia le au nanga ia mai se foi o so se tape nanga ma so se porkalame al tatu au nanga ia I lunga o penga te whailangi e le whai ona whaamaluina ia tatu pa anga masani o e pele mama e tatu au nanga whaafitai tele taila au tau talo taila au tau whaanono manui le li ia o loo mau ai pele malusi tonu foi o loo sila mai ma wava ai mai foi tele o taimi ia e le fai mo fie foi le sau fai atu lunga o le nei lau ia e mai se foi o le sailinga I le finangalo le atua ia e o lau te talo ma lau tapua inga o loo fai mo fie ai ia o singa o tala lei sa mama tina matua tai lau tau ngaruenga fita yaso o le tatou savalinga ia o loo mau ai pele malos o loo whaatuptup la ia I pele whaatuatua ia I whaauau ai pele au nanga I le malo le li ia tantonu nefiaf ia o leua umano u talanoa tu le sunga ia pen ia mase polio se ia vai ia I se autu e siliona whai mo fie mo tatou umalama nefiaf ia naua sila mai lunga tatou screen ia o loo ia I le autu get ready, get set, go! Era ka ko le soi sunga ia vai. Ia vai pau kai mi kau ke whaalongo I upu io. Ke nio whaalonga. Ia ke lamala te loa le kamau mai sunga ia pene malama I terms. Ia ke lama le sunga ia vai o le ua. Ua expire mai pui. Tau se vai. Ese le whanga kama le ua. Ai ole autuna le nefiafi sa mole atu no pele, mai se o le tino Keriso. O le taimi o le tapena pena, o le taimi o le sauniuni, ia ao tele o taimi, ia pei ona whaaso atu le poukalame e lenga o le keiminga I e koe ka penga ia. Whanau o le atua, le atalii ma le whawhine o le atua, e tapena I taimi uma, e sauni I taimi uma. Langa e tātou te leilo le taimi ia. O loo I lunga ia te I tātou wholofolanga le atua, e tātou te le malamalama le taimi. E toi a whio mai ei le li o Iesu Keriso. Ia e watula na kalesia, o lana whanau mai tātou uma. Ua tau a mea tonu ina ia Iesu Keriso. Ia, lau sunga pen, sa polafo I sau e
ai ka ku kere o ka ku kusinia fia vai pe e maria ka ku kalkalao le kai upulai ia se kau fa manino fo il tato a mai mor nefia le ta uo le foi auto tato fifilia nefia supa pen ole ngana male sifufunga le fa ngai te mi taroma afa a tu e tu mo va ai te mi ta pena ile tanga te taro me se lungo mene yo mo meo afo lungo le afo le tracking field ia po ke mi fungi yo Netflix e tasiala le te mi te fa longo ai le sifufunga get ready get set go na le te mi lo pa ai fanga ile tulanga la na ile talonga faletino ole tapenanga ole get ready ai kere ya lulu mo le fio e yela mo tapenanga fai atu itu ole lai o mene te un tapena tanga te talo ma tanga te fie na wina ia o nga yele me la tau sinio ina ia le takela ia ina ia muolo na ma olo no winga la e tapena tua o tapenanga la ele o iloa e tanga chama e vai sing fing ka tapenanga e tapena mai la tua mene e tapena lo malos o le malosi na e afiai ia lava la umana ba walanga e o tanga ia to ti tau tama e a foi the same jacket la ia na ia tau no ile man malo be mua amen so tapenanga la nga tanga te talo tapena mai tuol malai ai yo ola ina fa longo le to ingasi fonga le but the message is o le kam fai avatu le timing because ale fai ngo fie se a foi se fa upunga fo ile ta ui tanga ele fai no fio file le ma uru le mele ta mo modi atu ile tato tala no nga ile ne fia so on matu fisili are you ready wow, are you ready? I am ready. Because sometimes we pay tangata la te vai mai o tapena but without knowing. Ele o a toa lo tapena. Ele me la mana o mi ele me la mo mi te tau ona a fa ato toa ele tapena. Ia, ku fa penga se maku sili o tafa sa mo mai mai. O mato fsili na ia te e tapena a tonu fo na tapena lo fale wala ngo meane tanga te tapena te fale ma ga ia fale ma na ia fale tapena leila o chavale ila lo chavale au nice famanong le tapena le tapena fale ala nga ile chala ai su na fai mai anga fa pe ai ole ora walu e ka pe ma sembe mo ka pe it means o le place matake ra le ata tau le faola ina matanga faola tanga o mo tapena it's already there a o le mele tu eri tapena tanga te yo le amen ya fa tata tu fa pena tata no ma tata sidi ta watu no ya mo tata tapena fatas e tapena amen malo pe na suma vai o te lo le tulanga fo ile le ia fo se la mona nefia o e monere sa no ngar sunga ya pe e pe o le fa matalanga le pa wa le te me fa lo mo o te mo afele le fa mai ele tangata le tu malfan run us on your mark ready set ia au ton hona pe o tulanga talo malapi e tapena pena mai tono le i tu o malai o lo waru lo fali usa te tapena i lava la malolo a wale si aso motoleni ina wo ola o le aso talo e te fa longo lo i fa ya mo to sa amen ia lungo ala malai malola le kusa ili lo fa ili le lo fali wala amata talo so no me ko o le ko la ia e to ai no o ina to nuala e lo ai la le au na tapen le tangata na tapen ma le tangata ile tapen fa pena foi la ile tono le fa o tanga le tu e pe ona monele fisili nefia sa mo wo e sa vai dele wo e sa e tau fa pena tau amata fa pena tau tata no nga nefia mo tatu sa hallelujah amen praise God ia le nei fiafi tanto foi
Wai monei au saunoanga foi ale sunga ia peni ma le sunga foi ia. Ia ke langa la ia ngaka ila tapi. Ia ula le track and field. Beila ma o ule mala ya so ia. Ai eile talonga lo fini na mau ia I masio mato ai. Ai ke la foi mesi tolo e ja. E whape whea ona ausia le tamata alo le polsikoa, whape a whileki, e whawhea ona ausia le kou le ilo na mawhauwhaua. Ia o kale ko le isia o se to lua e tusa fo I mangai kapenganga sa kako kapenga ka kula se to lua. O le a lava tatou tapenanga ma mea umala. Ai a le sa o le mindset o tamata. E aluaku pe lava le māngawa, pe lava le skills, pe lava le experience. Ai ale sako le mindset. Pe la tatou whasoa nefiaf. O tapenanga na lima na o mia I le tūwha le amama. Pole siau tōrua. E tā ua fo I le prepare spiritually. O tele o tamata. Ia e masi a whai fwe o sikamaka alo mai ke, tene ta alo lo. Mai le polkalame nefia. Tasi le wa enga e ta ua tele ta penanga tatou. O le ia sao le mafofa. Wai tele ta pena I mea umala. Ia e lako ka e shar me le alu mafofa ua. Ia pe se kasi kairo ia pe se si me ke wa ngalo ako pe kasi nga wa e kasa. Lau sunga pene ke wa. Lau ke lo ko nga ka mo e wai ke. Ole sprinta le a. Pe ia lau lunga kan stana mai mafofa. Na ile changa no falo chalwa ndi. Ya. Ele chapenanga fiol tatou au tatou fitua. Ren sa pingile. Tatou fa ngai le ngana fa chalonga. Amen. Na faila le saunoanga le coach. Foi le tamali ia lima. Yang. Pikinga mai ngalo na nau chainga fa machala le tamali. Ole tu le malusi se lau pasene. Amen. Se lau pasene fitness se lau pasene. Ai fai mai ole tu e tolu machu ai ngalu lu e pulenga. Mafofa. Amen. Le atoanga la le tolu le sa no ia le tamali foi po le ko tata to fitu. Na achieve umane ina o sia pini le talo le nga ma vai atu nei. O nga wa ato le malo siltino fitness ato e lo mal mafofa. O pe o le mafofa o le atoanga le o mea. Wala ngol mafofa o fen kanchoringa lo manaba. O lo mafofa o fen kanchoringa le fanga yo ingo lo tip. So umala it all comes to our mindset. E sawa ngai le afo I le tapenanga o le mafofa. Ina ia atoa le tapenanga. Ma na ia tele lo so no pasta. O le mea na tau na ia le tufale anga. Po le alo malo si fe mai ma na ia lo launga. E ma na ia lau tamu e nga fale anga. Ai ia matato mautino. O le malaila ka pia ti apolo le kemi. It comes to our mind. Amen. E sau e ta alo yo tato mafofa. Fena sau ta alo yo tato mafofa. O mea umai tua I lo muriu. Le pasta le tua I. E sau koe whafoi umai mai lunga sau whamaka makai kai ko. Amen. A e ita e te whafoi mai oe I lo tūlanga sa e ita I ate wate. Ai longa lona vanga I lo pepo I aso I o na kai. A o foi lai na sau. I tele o mei tua I. E te whafoi umai mai alo tato mapofa. I le mea na tato whiola I le tuana. So e ta ua tele lal mele o e sau no e ina ia. Mauti no ma wha mautu ina I le lau sa valinga marau ta pena. Ta pena le mafofa. Amen. Ala suma vai. E ia se mea ki ko fori mai. Ne. Ole ta ua le tulanga le ua ta ua lau suma pasta. Ile ta penanga le lo mafofa. Wata ua nei sunga ya pene ta penanga ole au taito fitu le so tato atunu. Piona sa unoa le sunga whaya o ngai amuliama. Au te mana tua I le alo le luafe ma le fitu, luafe ma le valu. Amen. Sa ile tamu enga na whai mai isi umu.
lo le fio nga o tau ona o le malafoni e la le train na le manu Samoa e o ma le taimi nei o le train na le manu Samoa pe a alu le tua le manu Samoa o le palangi ngoi a David Etba Amen. o aula sa o vele loli le sama to o ma to o e tamo e le palangi le a mata mai a si ta amilo tu I fale alil ta amilo ya le pata sau tini lu mal fale malo ele iai ma se tasi na fa apea na sak pe malolo man palangi le ai mo se I fai se malolo man palangi ai mo se fa au se to mo le malos ona to e fa au le palangi na mata tales furu lua I po a mata lo le tamuenga ai tale lima le afiafi o le isi aso ai tini le tamuenga I luma falo le malo taimina na tau nu o le tamuenga palangi ia o palangi foi le na mo le fai luma ia ele e ai se tasi o alo le atu nu e fia le taalunga le malfonu ia o te iloa I tau ba I lea tamuenga na ia ai o lau fesili na ufai le palangi ona lea taimi sa matua I malosi foi no ta nau ta alo I le fitness la le tulanga le malosi non fai tu le palangi ai se ia pa fefeo na mawhai ona e tamu e mai I le mamao lea se ia tini o le tali le palangi e malosi lo tino malosi lo loto ai a fai mai lo mafau ua lava lea fai atu lo ma oe pe sao e le mele fai mai lo mafau no folo mo tinua ua fai a ina ai a pe fai mai lo tino ua vai ai fai mai lo mafau you can do it e te mawhai e mautino e te mawhai o le mafu anga tonu na ala I ona tau nuu le tamu e ngā palangi le ma losi le tino e mo ina vai ai o le mafau na fai mai le na tuu le palangi le fai o te mawhai ona o momoe ia tini le tamu e ngā leo te momoe e whapena umala le tātou tamu e ngā whaaleanga Wai, o le anu tātou marolosi, tātou la unga atu. Ana anu tātou o atu e whafo marafai tutoa ai pingi mai tātou. E I una vai e ina, ai peta. A maua ale whaatua o le tangata matari tonu ia Iesu e peona whai mai Iesu. A mu ia le tu mau ia te au e o i le unga. E whaolaina le. E peo se tau soso atu na pasta I le. Ia le paftai lava sunga pen masimelau le so ia vai foi le fia ia ongo le kauka kala inga o le mato au tu ne fiafi o masinga vai nga muli ale so sangi foi le e tutusa le ma le aso foi ale sunga ia pe ma le so ia vai ile tau sanga lua fe ma le tasi sa ofisilingi e la stasi uso sa tamo e foi matou talonga le afileti tatou sa moa ongo vai keimi ia le usila fia uma tatou le lei uma tamaiti sawa tamaiti ngai ai lai matou manatu ele maua se matou ele lua se lau ma le se lau pa a ke wa uma beltano e mua makokama ai ai se matou mafau e mua Usan mako mafofau mai ale mua ia morimau mai o I kolisi. Ia po isia wale ia kamo e mai I rei fifi ma turanga pena. Ai ke ofisile ku leuso. O le ase meu o ke lo le nga lava ka penanga lava me uma. Ke fa takala leuso leo kuisle mo leuso. Foi mai nga o mai lo le se lauli mas kulu ka muli. Ai fe mai lo mafofau. Makua I ka wale anga ia e muli walo kau sang muli Fai mai le kala leuso e pal fama fa longo pionga vai pe ia ka ofi se sionga vai le au para ai wa saule ile va ai ku ka vaka ia sau mo le sole sa mo mai malu fo ia markelo la uso la ko kambo fai mai le limas fulumika mo ni fa lo ko ke ni so fi wo ta e fi ka of pe se si wo le male va ai ku ngai lu le fia male tia ma ya
Olma kua masiasia maria e. Luma. O si sa o le usulanga o le foi la morima. Le pelo la tana a. Ai ke o tana le uso. Mai fe belo na fofo. Kua ma. Pe ku rua pe ku rolo. Pe me yo nga ma ko I fanga uma me ase la uli pas uma ko ko e fa penga ko e ku se si me muri mai fanga uma mai. Bo ba ai la ye le mamau le mo. Le ala o fa so tato uso le luto o le ma fa o tato. E ma fai e io na tato talipe ina nga uma le figlio lo tau ma fai pe on sa no le uso ya pe. Kama ia le sa ko fa manga mai aki ka ko vai ma o mea uma la lo fa pe na ona si la fia ti ako. Ai lei la mo si me fa ia le o pero fio ale tato ke luciano io tato ma fa o tato luto ina ia ma fai ona matua I positivity a fa pe ala lo ma fa e ke ma fai a fai mai alo ma fa o le mea le fa ma tu ma ti o le mea la vale e fa pe na ona ia I ale savalinga tato e fa pe na uma la vala tato savalinga fa le ngama pe yo na mato tau fai to mala uso nefia pe yo sa no le uso ya pe ele ma fai ona e sek da ele tapena wale fa mela tu get ready no winga la le get ready ya e afia uma ya le tapena a to a lava skills tapena mo ma nava fai go moves io che la mai si la fia quello so ya wale no ma se kwai ga movie ga vai kai Pena tato sa bola tu no pele le tino 𝑣𝑘𝑒ᴜ Yanga fai si sawa le MALU kong sa tini ai mga umia ngisi ai kia e mga umia ngisi seisi fa unga fo manisi fa alinga fo e ave tato ele tu lo na mama ia ai mata ti a poloa o me foi la lea molo si la fia sa moa me se foi o le tino 𝑣𝑘𝑒ᴜ o mata ita mati a polo ia ti tato malava wewa taino lato swafa ile toto tamai mano o mata ita mati a polo ia ti tato a fa pela le mo e fa le ma tato fai mo fia io na ofi mai ti a polo fai mo fia io tatala il tamato fe to ale ai ele misa mato fa malosi ole tu su le mato te ia di nefia fi ole io su lo tau po to a lona foi po lima ia ole tala la fionga le tua ole tala le tua na fai lo na fe mel tala le tua ia mo se fe atu lo ia fa ia ina o to olono winga e ta tau ona vai se ina ta to e ta tau ona lava ta to ta penanga ole si le me wa fa pena ona punitia ile e tele o ke visiano ma se foi fa vai ai ta to la vai I fai nga le MALU kong sa pe e vai ale ke visiano fai mello lang e fie pa ia ta to wa tala la fionga le to we must be holy because God is holy. Awala ke popole pe afa tu tamate ya te oe ke fie pa ia ke fie ala ole fa to nunga le atu na fai a mose I lona fai atu ya Israel ia fa pa ia ina o to so ele ngata ele fa pa ia ina o to ai ta tau na to e ta tau ona to muli tai ile me ala fe mai le tu e fai ai sila ia ele to tau fa ilo le a tala fo tono le fionga le tu ai ole vai nga si fa ma fa ya tato man tu mai fe mai le ai sila fe mo fe mai ua tu la io sua ile tai o la ua tu ua e ila to o se tima ma o atu yo ritana o ia ato mal fa namba uma Israel wala to no fo ile mea a o le isopo ia atu ila to o yo ritana e fe metala la fionga le tu nga ia se tima
ia le fai mai le tusi numero o lo ia le tala tamalo ia pala amo na anu le tamalo le fa'aleanga ma fa'amala ia le nu'u o le atua ae o kui o sui ato e le atua le polokalame nga me nga anu langa asingi numero long tau koe lusu mo le ono e mau e tala le ia pala amo ai laku whaamanguia le nuku o le atua. Peilan mele le tau whae toi pokala me nefia. Ata li I mawhawhine o le atua. Au ai ke popole I ngā ioinga lalangi o lo whai mai a tātou. Langa I le olo latou malama I le mea le fina ngalo le atua e ave I tātou. E whaasavali ai oe, e whaaui ai oe. Ina ia o tātou o le mea lefina ngalu ia I le atua. Nanga o le mission lea tamalo lea pala amo na aloi. Nga aloi awange I o le nuku o le atua le nuku wholofola ina. Ai laku ka malo sui a koe le atua. E se apo kalame a tangata, e se apo kalame a le atua. Ai laku ka malo whamamuia nuku o le atua. O le mea matautia I. O le lea nga sa ua le saunoanga le sunga yapi. Wa mai lo fa. A tono lo mana ia lau fali. Lo mana ia lo mota ma lo lau. A toi fa manatu ko kalame ia te isa moa e maso tino ke wiso nefia. O le fali a mama. O no fole atola au le tua I lo fali a mama. Wa mai lo fali nefia. Ia angalele ia tule tua. O le mato fa so nefia. Ua whai atu yo sua I le no I nā whapa ia ina ia outou e outou a wā tae au e whai a ioua wā venga I ate outou o le mea lale a nefia whamalo se I mātou nefia tātou a inga ia e masi fōi o le whaafunga mai o si o tātou atunu e tā ua lo tā pena pei ona whaasoa tu le usu o le tape nanga e lo se nei whai whatoa whai taimi nei o le mono tatou tapena wa ai lo tofi nei toi mai mau atu ona o le tae tasika ona whalonglongo fo I malitoa I le whiaua le atua moli mo I mātou le sapati o mawai o le mele o le ita I mawe te leo ona misia I le stangata whamanianga le atua o le mea leo le whaamaua lunga e toi mamulu atua I a le si mai le mea ua whina ngalo le atua e posisi ai ai o le matou whaasoana le nefiafi ina ia mawhai ona whaatapena ina I tātou whaasaunia I tātou o lole ia kongo te le kisi woe le kape le kisi woe le sau ia o le mea ngai ia e whamasino mai le atua o le au kani al polkalami e le whapea e vai wakapo ke e oho la o le mission field lai whafoi e le whai ngofi e le whai ngofi e se ako kongo le ngā ruenga le atua e se kopongo lo mainga e se tutono lo fale whainga ruenga a whapea maua e pasi mei ngā whafua le whaatali mai mo tātou a kongo foi loa ia kisi waka pena wa saungi loa whai mai le atua e alu alai whewhi alai pasa rusana ala ua toi whesili ngia le atua ia lau supa pen tusa foi mal tātou tusi le fiafi Ole, it's all about preparation. Amen. Ona walata I nauti mosi. Ai ele I kolosia e afu I Israelu le isi nuu langa e mamao le nuu na fola ina e le tua mo Israel. E iai la ia skepu po o isi mga ala e ui mua Israel. Ai le io o le nuu filfilia. Amen. Ona tango leo le atua ta pena fa o levanta pena le atua Joshua mai taimi o Mose ai na woti Mose na family o le atua ia Joshua woti Mose a ole a o
tu atu ia te oe le tapenanga o Israelu ina ia mawhai ona lato sopo ia Yoritana. Amen. O le tapenanga la a Yosua na whai. E iai ia conditions na ave le tualanga o atu. Mana tua le whatoa mai Israelu mai tono ai kupito. I still le iai ale mindset o tangata Israelu le tali tonu mena lato wa ai no mai. Amen. Len tato tala noe nei le fiafi. It's all about your mindset. O la preparation na e mafua mai le mafofau. O le feo la o tangata Israelu te milia. O le mafofau. Amen. Langa na ola I tono le sio mango ai kupito ma le culture fai ai kupito. Amen. Na fa mata I la tau e le au ai kupito I le tūlanga fu ilea o le whaingo o ngai oinga I le tutusa ma le finangalo o la tau tua. Amen. O atua o mara o ai kupito. Na o mai tono la Israelu eli o ese mai Israelu. Amen. E tele la mea na au mai e le atua mai le teimi o Mose Israelu ma whaava ai le teimi na vai lua e fo le sa mi ua. Ma le tele o wawenga na whawhanga la tau mai le langi e peo le whaingo le manai mai le langi. Ai le tele tonu ata ngata. Amen. O nei mafua mai e ai whamonia le atua wawa ai wawenga but still e iai ia le whaalawelave lai tupu I tono le mafau. E leo ave e sea le mafau. O le ala wa pasi mai e le atua mai a Mose. E le mawhaifa ia Mose o na ave e sea le mindset leo la Israelu. Ai whai mai leo le atua ia Yosua. Ta pena la oe. Se ia wha mata la la ngā tupulanga. Le tana no from generation to generation. Wa whioti atu la ngā tupulanga Mose mara la tau teini. Au te mana si wha mata la ngā tupulanga le isi me pito sili ona maualunga I lato wawa ai mai ia te. It's all about God. O le mana o le tu e whai loa I ona tangata. Ia le tapenanga. O le mafau la o tangata Israelu ina wala tau o mai la o sopo ia Yoritana. E le vai e le polo kai luma. Amen. O le mafau fwina I o la Israelu ma le whananga Israelu le te milia. E le mwhaina la tau sopo ia langa lo roto le vai. They need to go there, but their mindset, we can't do it. Amen. Mato te le mawhaia. Amen. Ta pena lola ia le tua le mea ai le yo. E fa pena foi la ia tatou. Fa pena foi ia sa valinga. E ke saulo sa valinga ke saulo e kaia mal fa fita uli mal mai tafele luma oe. Tasi al tala lo mafofo ai longa kem foi. Ai longa kem foi nga o. Pe su sa nga luenga wale mawasa nga luenga fa mai lolo mafofo. Ai longa mawasa nga luenga. Amen. Le vai tafele le tala no joy le fa winga tu temi le. Hallelujah. Amen. Ta pena lola ia le. Ta pena fa le mafofo I le si tu yo mitana le yo jo. O le fa tonunga mo le la so no I pasta. Amen. It's a commandment for Israel. Praise God. O le upu le commandment e sama le upu command. Ai whao ngai le au la tau I te tonu o vai ngā tau inge le uol whanga po la tau I le ai. It's called a commander. Whatever the commander says, it's mean e kakau o ngā whaatino le tangata le commandment. O le ora. A watula le ora, ele toi fo I me tangata na watua le ora. E te tau le ustai mwhai. Whataunu. O le whataunu ngara le na ave le atua ia Yosua ia Israel. Whai ia Israel. Ia whapa ia ina I latou. Latou? O le whataunu ngara. A whisiri ai se hare me, le inga whai le tui whapa ia. Mua. Amen. E le mawhaina e sopo ia Yoritana pe whapea e le whapa ia ina wai. It will, e le mawhainga move le atua. Pe whapea le whapa ia ina wai. Hallelujah. E le mwhai. Praise God. Pe foi la le amaua mai foi amau le stamina e sua kore luma tu tu se Yosua fitu foi po sumartu. Mai le atua ia Yosua foi fa kwa Israel. E le mawhain tō manu malo I le taua se I vanga nā ua whapa ia ina o kou. Amen. Nā ele mawhainga o ngā lua atu e tau le taua pe awa aia kua ngai le pa ia o kou o lawa. Amen. That's right. Amen. Ona whisiri la ide, si ka kukango whai koso mi whawhala upu rea whapa ia ina langai. Sometimes ele o malama le ka le si ele upu rea whapa ia ina. Po le tatu ta uaira ngana whawhaingo fie ola whaapa ia ina.
The word English la sa we tonu I ole afo I ole consecrate. Yeah. Amen. Or sanctify. Amen. O la fama maina. Amen. La ngole upule mafua mai le upu kuliki le ta ole ecclesia. Le fasa mo I ta ole ecclesia. Praise God. Ai fa pa langi ta ole church. Amen. Ele o mala matele la ta le fa nganga naina ma fa mala ngaina le upule o le church. Ele le church le leipo. Ya ai le fa le ngaina ka ko ecclesia ka ke ngalu But church is not a label. Yeah. The word ecclesia in the Greek word comes it's separated. Yeah. Ole ola bavai seina mai. Hallelujah. Bavai seina mai fia. Bavai seina mai le lalolangi. Ina ia e ola mo la le ola fa pa ina. Le kele ngala wai o em ka ko e fia pa ia yo ba. Yes, e konga ku pa ia. Amen. E la me pa ia le tu la no o tanga tanga bavai seina mai. You're not the pattern of the word. Amen. You are the pattern ole ke ole kongo le pattern ole kingdom le ka ko ki kala ngo ai le malo le tua. Ole me mo le fi vai le tua fa pa ina. E se mai na we sala mo. E saudo e ola fa pa ina. O la le upu ola fa pa ina. Li ke o fa wata tu basta le ka ka kala fa pa ina. Amen. Ole Romans furma le lua. Amen. Foi pu mo. Yeah. Ya lela. Kako. Fem kako wotu spaia. E que eu fa pele tu mu ole fatu tato jala pe you know. Ola preparation ne machal no joy and our preparation. Ole me mo le nga le fai ka koso po ia yo richana pe fa pe le fai mo le la. God won't move. Pe fa pe le fai no fa pa ia ina lo ola. Pe palu foi ala lo rotu po lo ministry ai le fa pa ia ina le me la fai. Ele mafai nga move from glory to glory. Pe fa pe ele sala mota to ia ia malama ole asa ole winga ole me cha ole ola fa pa ia ina. Amen. Ai se ka ko mo la po le me cha ona fa pa ia. Po le me cha ona pa ia. Amen. Lo tala no la le Roman na fulma lu fe mo ka mo. Ole nei le au soi o te ai o yatu ya te o Ona ole lofa muti vale ole atua. Ia o tu ina atua o tau tino i le atua. Taf? Amen. Le la fai maka fio pui. Tu ina atua o tau tino. La ngole tino la Israel una fa ngai la ku pito na tu I me fa tali tane. Na fa ngai fa fai fe tawa inga I tono le culture le ai ku pito. Le fa nau mai ai le mele cha ole muli lua. Amen. Fa nau mai ai le fai changa. Ole tino la ole me pito sile na fia e chauna fa pa ina mo. Amen. Fa fe ona fa pa ina mo. Ave esel mena fa ngai le ngal ngal tino. Amen. Le la umaka ko o po le ngal ngal tino. La ngai manifest mai le ona fa pa ina ile. I me ala fa ile tino. Amen. Okay? E manifest mai fafo. E fa ali mai fafo. E ke fi wala ngale mere chong but it comes out. Pe fa pele fa ina fa mala mai na cha chon me cha ole ola. Fa pa ina. O foi na cho tino ia. Ole taulanga ola. Ole chaulanga. Amen. Amen. Male pa ia. Pa ia. Male mali. Male mari. Amen. Amen. Vai ele me pico siri no fi manga oile tua ia Israel. Mua o fo mai ko kingo. Ole chaulanga, lua chaulanga. It's a holy sacrifice. Amen. Amen. Ole me pa ia o tino. Na cholu. Mali. E mali ele tua. Amen. Ai sen me inga mali ele tua le tino. Falongo mai fo ila ai ngole tua mari tino Pᴇɪრɪሶ pe fa pe. E ala nga mali ele tua ma pa ia lo tino. Langola na fofuanga mua le na fai. Amen. E koe fa foi oi le fofuanga mua na fai langa na umolo na fai le tangata. Ma na pa ile pa ia ole tua le fe wa ia. Le pa ia le lo en ma fofu le mena fe ro pa ia fe mai. E chala no le na tangata ma le tua ma chamu yaso uma pela ka kala ngona ilanga wo. Ole pa ia nga nga close pa pele tua le tangata langa pa ia le tangata. Na ia mana vai. Ole la mana ole tua si koe fa foi ma fofu tangata me la ma changa. Langa ina ia fa pe na fa pe ne ma changa le tua ma tangata. Ona ma fu mai na ia pa ia tangata. E lo tangata ona fa pe ina no tino ma li e le tua.
ina ia mali i le atua. Amen. Praise God. Whawhena whaina tuinga, whawhena sanctify. How, whawhena whaia nei mea lora whapaienga. Anu ese me ngā luenga tino. Amen. Si suangen ngā luenga kalatia lima whamalmori. Praise God. Yeah, sa more fe au na mo tatou. That's our preparation. Praise God. I mana o move from ministry mala rotu mala whatever you are doing. I specifically oil tangata au owner. I manga o move la o nanga from glory to glory. These are the steps e mana o miana fai e tatou. Ola fa ia ina mo mo. Kala tia lima sfu mari go anga luenga tino. O i loa tino fo inga luenga le tino. O mea fa pe nei. Ia. O le muri lua. Muri lua. Ole fa longo men tatou le tatou ainga or whatever it was. Ole weapon ne ati apolo le ukemi e sa we ulo tino. E fa ngalo tino ine manifest mai le ngaluenga le tino po ngaluenga le ngasala. Ole upu anga sala ma na ia basta ole fa samo inga e toe ino le upu le sing. Ole anga sala e lua upu le tu fatas. Ole anga ua sala. Longo inga o lau ngai o inga ua le tala whea ngai man vai e tawata, o le tonu. O le paia. O le au penga na le tia polo, e tau whaapea, ia la kua kusa o le ngana. O le mea o le awhea le se mea le lei. Awhea i te tonu whatever se mea ngai ke iai e lo iloa me si o tō rua lau mea lai whai. Ia e lo wanga lue le nganga le anga ina ia tau mawhai e wha ngai oi le mea le ina ia manifest mai. E ke whiu waranga ngā, there will be a time before lunga le mea e wha lau iloa le mea ne. E le lei ala lau iloa, sara mō roa, e se mai e. Awala kako ke pointinga o kako li mai whawhoi o, but o le tupu i tono le tino Pᴇɪṛīsoᴍ. O le tupu i tono le au ngā lulue. Le mea le nei tau o le awhea po le muri lua. Ia, sau longa lua wha mole lama. O le whaitaanga. Whaitaanga, le mea le whaitaanga. Whaitaa. E fie e whaitaa. O, e kere o kengeri ne. O, e kere o kengeri. E avi. Kako whanga ia le ngana ngā avi. Ngā. O le avi, ni whapea o se tāronga le lei. Ia whamitara tuspai o le palea. Pēmi mita. E pēmi mika. E whaumara tu avi whapea. Kere o kengenga o keila ia le. No, it's not good. E le lei mo le tangata au au no le atua. E whasau wha mole a. O le ami o leanga. Ami o leanga. O le mata aitu. Mata aitu. Ke roa o e pastal meni. E la uta watch whapea. A tonu e tele o whaonganga le upu mata aitu ni ngai o inga fuinga le masaninga le keringa kaloka i kanga ka le meni. But ua tupu tele le mata aitu toloa i le mele ta o le pornography. Because o le pornography o le ua access i te tonu o telefoni. Nganga kia kau lau telefoni oso mai le aka. Ke longa ke mori maula tala le whai atu sa moa. E iei tei me anu anu whapea o e la ke makamaka i maa ngai TikTok man mela iei. Ai ke ia le wifo se aka i ke roe li mafofo wina o songe. Ta chai e lolo mafofo. Ta chai e lola i lolo lau wai. E kele lai kupulanga. Langa leka ki kala ngore tu se Yosua tala no le generations. Generations from generations. Langa leo mai generations e kama ka o sesi ele anga le mele o le mata aitu pornography. Le e me o acha ye le tau mata mata. Langa o kemi e sa ka loka security o telefoni ma me na internet span right now. For free umar internet. Wole to ye sa ngore mu. Wole to ye sa ngore mu. So be careful la o tanga tau ona. Matanga tau le tu. Si sa ngore si fa mole mai. O le i foi tupua. I foi tupua. La ngore me nga kupu la va nga ya le kam fa ia le tu e. Se e ese mai ma fo ora o Israel mai tupua. La nga tau e kupito me tele ia tu. La nga faina tau le tu o me tau le e fai le lima re ka ke ro uma. O le se kuanga e le ka kaunga ko ye. O ku e fau limo tangata. O tua o avea ma fai te tono lo fale mel nei e fai ma me te ifo ye. O le mega le kam fai e ese me ma fofo o le wai kupito. Lua e ma fai ona avea lo ta vale mo o tua.
e mawhai ona avea lau fale maua tua. E mawhai foi ona avea lau tupe na te tonu o laua kia, te whai maua tua. O mea ua e wha moe moe ai, ai ave e se lau attention mai ai whia. I le atua le mga o mia o nga e au mai lunga, me ngā renga whai aku. A makiwa le au nga, au e ke pole, langa le mga o le atua e ka kai lau attention e ngai ia. He's our God of provider. Amen. Okay? Yeah, so? Ole whaitonga whiti whātaula ai. Whaitonga whitu whātaula aitu. O kele roi New Zealand po, o kele le mea lea. Kwa kele. Yes. Whaitonga whitu langa o mea whai umai tono ai kupito. O mea ngai, e whai ala tō wai na ia mwhai na whato se. Awo e la kumo se e kongi a kulanga maka e lang toko e whameka la whalau. Ma ai maka ko whakaura ai kunga se au mai ruma se whamaka maka e la wari ia. Whai tonga whiti whai la whataura ai tu. A whapea o e se sa mo o nei whai ane melea. I'm telling you. Waka kaunga kuwa eri a vea oe mawhawhia o lefi. Ka kukala mo ele ngana tu sa o whawhai ngui o malama i tatou atunu. Alu e se me man menga. Ai a whapea fo i o oele nga e alu i fofo whataura ai tu. Wha mole mole ua kumuro whale iei. Ia peka ku mai ngana fa tuspa ia o tumuro whale te moni. Fe me yo ko fa lanu lo fanua ma sau lo fanua te tanu ele vai le nei o ne te of. Nga wo ko ku ke mongi kongo lo whale. Nga wo ko ku ke mongi lau whanau. Enga spread through ela ia le curse le ale demons ia. I te tonu i lau toto ma wha solo i ngā tupulanga. Vai e ngā luenga le tino le kong whaere e whiri ina ia manifest mai whafu. Ina ia i loa le mene. A whai o oe o nganga e aru le menga. Ia rea pa noa songa whai au ma vai i sau au na e loa e whiri. A whai o nai te ta oto e lungolo moenga e iei atu langa i o saini o menga o. Wa makawa e le moe le ponga o ngā ioi ka mai e kongu lo mawhawha. A whai o le depression man mere o le suicidal thoughts e wa e kam fai e pure no vola. Mala au mai au na le tua se o se fai se talo mo e. La ga mafua mai me o mo nga luenga fa te mo ni ale mo ni. E ma koe fa ku pura ia fe me isi ku kala mo nga me. Ya re kala mo le fe me tu spa ia ton tala no ia ma lamba tanga. E ma lamba tanga tele all for this is the answer of everything. O so ke sala mo by for i mai tonu le. Ele fala tanga Yesu. There is some formula. Jesus is the only answer. No suna pe. Kamon mo. Se vai ona e fa ala tele ina le o le manure o tato i le tonga fiti fa ta right. O le mo e o foi la usau no anga man fa mal manga i fo fa ta right tu ma me e ta ina i le ma fo fa. O le taimi nei e mai ta winda. Le telo a inga sa mo. Tato tala no so tato atu no a sa mo. Wa amali liu ia matua ko tua afo. E fai mai le mau le tele o isi a inga mana isi tangata. Ave susumu se tu lo lava le ngutu mana. Ave susumu ona mai le fuefu. Tu tono fa me tato mo moi fa tasi masto ina po silo matua. Fa matata la fea mai le tu langa fa pe. Ya o mea umana e o iai. O mea umana e o iai. Ele ke foi mana tule atu e te alu e langa e fai uma tunga mau me uma. Fai fa mana tu i tono tatu ai. Na fai foi tunga mau o Yesu ia. Lai ko kele ka kai o e fia maka le tunga mau. Ai o ngai o inga na tau na malama e tatu. Ole nga lue mai ole fili na ia fa malama le ngai ina ia wona pa ia tatu mo le tua. Ina ia awana i pa ia i tātou sa moa ma tātou umalava le awa unanga ma awa una le tua i lumo le tua. Ki wha solo mai, pastor e siki e langa kalkara ngā mua mo mole. Ole wheitangai. Ole wheitangai. Ai whai mai o oe au una i pito siri na whaunga ina ai mafua ia oele mele ka ole wha abisa i kongoro a inga. Ele o ese au una. O le manifeste le mele ia te oe ele o yese ola whapai ina ia te oe. Ai ole au ona pito sili ona pa ia lona olanga e fua mai le mene o le whainga o le lenga i tono ainga. Amen. O le ale mele ta o le lenga o e whaia le upo le lenga. Ai le ono tu e au le spito ina ia tamu whaina whi inga.
Ke lo e tana tu spa ye fato no a mo se te mina macam. E ono mea e ino siele tu al ficho mea nei. Fe mai ole faingo le maseinga te tongo ai. Amen. Fe vesi ya i tono le ai. Ai a fai foi o le vesi ele roku. Samo. E do pa ia lo molanga. E do pa ia foi la ha pe fa pe le mele lo te fai. A fai foi nei te fai le men nei o to mumu mui ma le you know fai tala e tau fale anga te tono si so manga nei te gai sala mo e se mai e le pa ia lo nanga e le pa ia foi lo nanga e lo mo le tua nei fai tala ia fa so Ole femisa tu sama meni ole losi vale o femisa fa mo le muri e le femisa il maro ki apolo e cole le si ke mongi o mai fatas el fangi o kama. They always I get ready. Every time the gamers are ready. Lama no to for tala for le sula nga fai isi e fa tau I men nei fa mai. A o ina lu ese ma fa mai na no fale. O nga alu le nganga le alu e tamilo milo e ai mai lo ko le o mamalo fale. Nga sau no la ile le nganga le totas. Fa mai la sau le nganga le totas ile ko sau ngoia. Ai bala au e kamaia isi nganga e to fitu. 7 of the spirits e ko me ma ke ro fer fangi ke le pa. Always I get ready. I say ko mai la e ka le si. Sorry. E ma ngai ro le me fa ile si e ka le si a vai punga ke le si fa le a le si e ka le si. Amen. Fa le anga le why? Because ele o mala malama cha chou le men nei. La ko le ola fa pa ia ina au mai cha chou ina ia mau tas. Amen. E au mai cha chou ina ia mau tas. Au ka ko ki fe ko ai. Se ai vai ko la uma meli se fe au. Ave sa we men nei ma sa poti. Amen. Se va nga bo so me se perfecta foi nga le ka ku spo ye be pelo. Ia ka ngore ko isi nga au we nga le se ka fa ma malama changa change ke wa kai se nga le ka le si. Ai fai cheche ye cha cho. Ai vai cho la uma melu chama fai fe au. Whatever la uma mai. Ka share. Ele share nga la nga la promote le loku pe promote le ngor fe au. Alai promote le MALU le tu le ka ku ki kala mo ai. E la si me fa mole vai. Ole losi vale. Losi vale, ia. Ole lotoa. Ne do losi vale. Masa ala si kala. Te lo le tu anga le losi vale lo tu me. Ole nga fa mo voluma. Wai ma fuona ia. Te fa fai ngofia ia mo le fa fonga mai sta tu no. O te lo tu langa le losi vale. Ele se mali. Fai tala. Wai ma fuona e fai le tala o le sitanga. O mawalunga no roto o tingalo roto wa ita. Wa ole losi vale ia le e ai tele do le dispoia para ni al sumar ia pasta. Au te lo. Ole fa mawalunga e fa matalaina le upule losi vale. Ka ko fa nga ia le ngana le o le mana ona. Amen. Me foi nga le la ke lo wa lava me nga wa ko le tu ia we. Ia. Ala ke manga o o le me le skan ka le fa mai. E fel wai me ka ka for richard e wai ka ke ka mai ka vale jole ai mai sore la ngo fora va ngana le poco e mama ga ia le me ka ko ngo fora ero ka na tu spa ye fa me ama o me to che ai man no foi me le ia nga chai nan mana la ga manga o ke le lo ya o lo me nga o le pa ia lo male o langa o wa maka nga e le me foi ngana le greedy ia we ngau ia I didn't fight. They afford it. If you can't afford it, wait. Dan only wait till the process and the two and I watch it. It's fat and tangy. Without a show, ma fico. Si le va a querer que filo y me ma filo y me lo sabe cada capilla. Dei fondi ala chalari foi a fa pula bamba fa. Ya ngadi dia ai fa ngau wa. Ele só for bem te. Ema vai que le ama wa mai na for. Ya ngadi so le ai fa au so le. O va pro le usa. Kamu mai la le wa. Ile leki marco male. E kusa mai vai pa. Me como la de ka o spirit le losi. Le mali e le Ele vai ia. Ia
malia lo tei me wa vatu ele tu. Amen. Awe ke pole fua. Me kala sko ingo pasta kuki renga matu fa lo ini. Se awe fatu sina tato le manda yo me la lang. No. Ari se me fa mo vai. Ole lotoa. Lotoa fa mo lunga. Lunga. La nga ele skai mi a mo lunga fa nga o ele tu. O ngai fa pele o ego siria ku ile sia wonga. Yes. Ele si kei me pipi iloa le tofinga ia te oe. Ona vero le ma me te whamorunga ai. Ke ro kalangoa ku whafolo kalangoa le tono le tapenanga lea o le. Ole isia whatawhata. Ole isia whatawhata. Ole lole va. Ole isia va. Moul whaloa. Moul whaloa. Ai e whapena tātou. Aua ne avea le tūlanga marisi itia mara whaongaino I tātou I le tua. Ma mea tātou te vai mo walalo e risia o. We are all the same. Amen. We are all the same in the eyes of God. Ya fa. Tupu tele tono a inga ne. Mese le ba ma tu ma na ina. Au foi ke vai mo walalo e le kanga kanga I fa pe. Ele I uma le a o ngare ri ra ro so ngofo. Ele I uma le a o ngaro wa finge a re wala ku ngofo. Ai longa e maua se. Yes. Fa pe. Eu devia kamangangu I don't know umare. Se ka kulanga. Se ka kulanga. But God will raise you. Amen. God will raise you. Eu quero pole serve a oi malo loto mo lalo. E akiri nga fale anga oi changata. Ai akiri nga e alu lalo ile tua. Alu pe oi lalo ile tua. There will be a time that God will lift you up. And the people will Wapa ai atu umo. Maka umo Ai si tia. Na kon mafuanga nga ringa si itia ile tua nga tali. E se na nga fa mo wala lo na tali MALU E alu mo le loto mo wala. E se me Ole fina vale. Ya, fina vale. Ele fina vale le we ni ko kako le kalmo ko tino ke viso. Si o kele lo ale apela ta o tpe mo ule mo ma chai milunga ta to polo kala mea. Kero fa me chat spai fa me o to te fina ule upulanga ni ke ua. Wa fa masingo mai ka ngakala I fio mai ko kongu. Amen. Ai ke me fina vale ka ko ye fa o hale. You know ka ko ita to te le fina ule upulunga I. O se fa nganga te tolosi. Ta to te le fa nganga le media ta to te fina vale. Ai lo le fina mo tanga te fa mo la lo ita chalo ye. Chalo ye. Ai fina vale me like it. Get away. Yeah. Amen. Move away. Let God deal with that man. Nang ka ko umo o. O ta to umo o. Ia si fa ko pe mai vai ke wo mara ko ka ni. O fina vale ole. Fe vai a inga. Fe vai a inga. Ya uta to mal malama uma. Ia. Ole maseinga. Maseinga. Mal malama fu sa mo ngi mi o maseinga. Malama fu ka ko. O le kele o le tele o ka le si e wo fe vai a io no ma fu mai le mente. Kamo ayu, ole mata ua. So ye ke ayu. Pero basta. O mera ke. Ole mera mo ikako. Pa tu ngalo chala. Pa te tsainga se va tu se example le mera nei. A e loe ke manga o inga ia si itia le wong nanga e fa nga I le mera nei. A fa pe wa o le ko fie so la o si I le ngal ngale. E fa pe na le ngal o chacho. Amen. O ngai inga ia awangi ma ngai ia le fale. Ai inga ia fa ala wi loa chili le fina ngalo le tu. Ai lo fike fie donate to whatever church po le lotu le po le ministry nature mai mo mai. Go and sow the seed. Amen. Seed ngai fa man wi le tu ia tu e pa fa o se mic o se camera or whatever or donation se te ave malu lotu le te ave le tu ina ia fa la chele fina ngalo. Amen. Amen. Sia fu ko e yo le tele fa ali ngai ki wa ai fa lo me le tu sia fa lo spa I fa lo me le tu e cha o ke lo so lo si a veces se fu wa fe I lo ku le por chama fa ko fo le wi ngora kala boy le fa masino mai le tu ara ko le me le tu a to no fo yo le ni si wo le para chala no ya le tu e lo so le si
La foi pay if you love ministry. I have to pay the price. I have to sow a seed for God to bless my ministry. Ya mele wo ye pe sa wo le suma ya mata u. La pala speaker ko para besto ai. Ele se fa pessoa, se é bem louco se vai ngala ko ama ka pa. Ah, só le se. Ya ngala ya ko le louco le soi pe au le ni ko. Ala kele le ko. Ai fala dia se mo sobre que ele o que ele kan no sul que foi que ela por forçar o le. Não. Foi ele ngala pala ko bona ko. Ah, eu fai lo me le tu como esa me lo louco la lo. So instead of sowing, na fangata ile mende. La mende muri muri. Mana ile mende na ngai tele na tu ile o mala tele. O fasio tangata. Choli. O fasio tangata. O ya, mo kwa kele fasio tangata. Ike mo ka chonga fayes ka ko kunua mo falo ngo tuan le. La ko ichika ko ri mai fa foi o tangata la i ole tele fa ngam fasio ti tangata. Without knowing because she dia kung fasyo ka nga ko ye ko wi. Si su ang ya famol mole vai fasyo ka nga le ka kere ke. Ako mo foi ngai fa lo mai oe ma ule kan ngo. Ole si mele le wa engi go ma ko piko sili me lo me nga va ko tan fa lo men ni. Ko fasyo tangata le we te min ni. Ko fasyo tangata le o ma to ita tele te min ni ta mo fa lo e tangata. Olo tala no ai le upu le atua. A kongurangi ki we fa pe mai ke le fasio kanga. Ale la fai tawa tu pele upu le atua ina ye lo al melde. Ya. O ilato uma we ita yo lato uso. La fole tu sifa mole ba. Ole mo le yoane. Mo le yoane. Mata upu mo. Mata upu mo. Oi mo le yoane mata upu tolu. Aluna fai upu spu mo le lima. Okay. O ilato uma we ita yo lato uso. O fasio ti tangata ilato. Ta ofu mlenga. O ilato uma olo o ita yo la ele se upo ma ko le ma pastamba le fe avai. A ilato uma olo o ita yo lato uso. O le fasio ti tangata le. E straight tale upo le tu. A fai o ke lo uso. A fai o ele kala fu ngale ele ko yo ka ko yo. Wala vale. Awangi ka ko yo ye. Kilo oil to. That's enough. Awang iko yo ka ko. Ole upu le famba fa. Ole famba ngalu. Ole famba ngalu. Ole fasyo tangata men. O kele yo la ko le ka o ko fa ma il kemini re ka usu e ko le alma fu angale ole ma. Yeah. Mo iyo. Amen. And this is the cause of your sickness. Amen. Ole famba ngalu lo uso mo lo to fine nga ke kai sa mo ma ni. Praise God. Ole si me wele mfenga ko ya si e. Praise the Lord. Wale mai le fia ka usanga kiri ko ya lo ya si uso. Kiri ko ya lo ko faile ko fishele lenga. Ala wa ka okuru ngolo deathbed ala ka fa mai. Ala ale mafu angolo ma. Ai kiri lo ala engere ka male fa si yotti oi. Uma masa salonga fa tai. Uma ma fa ya ku scan lesion ai kiri lo. La wa mata ona fa ngare ke fa ya ku lango le penga le ki apolo. Amen. E sa we un mele te straight man ko ro pasta mare. Ko fa ilo ale mission ne ki apolo. The mission of the kingdom of the darkness is to steal, kill and destroy. Fasioti na oi ma fa umatia. Ai la le vision na kamaro. E la mission e la vision. E ele ka commission. E vole vision al malo le tua. Ai vole vision ma le mission al malo ti apolo. Ola vision is to send you to hell. Ya ave oile ile afi le fa ba. Praise God. A fa ila ngaki fa lo me kiri fa manga lo lo. Ma kiri fa ko wo e ta te wai. Le fo ye ma te se ma to pere ya se se yo ma ko ai mo kiri fa manga lo ye. Awo kamu savari you have to go. Ma fa ile le lenga fa manga lo ye. Go. Fa manga lo ye. Nangor kele ngal mele utukule e lista ngachale le te fatulo chala apa pena tema woman. Ah, apa pe foi na tema mo mai falo ngolo mo mai.
il finangalo le tu a fai un ngai ke ma bisi chalo le mena e na bala mila ile ya pasta ma le tacho tili ana fai le o se chalo mo e ai fa pe fu na ya che o le mele tu pulo ma chala vo yo whatever le ngaka le pulo le ola la mo le menga le ka fixi sa mo e vai e fai tu pulo ka la mele pasta i tu inu e le mele o le malu a malu ile fale e malu i fafu e fai tu pulo ka la menga i tu ai osso ko ko pulo le ola ko lua pulo le ola the same time fai pulo ka la me ai osso pulo le ola tu ai tu mai o tu pulo ma chala vo amen tu pulo ma chala vo para ngolo mai tacho a fa pe foi ngai che o le hopeless vai figo isso é um problema a fa pe foi ngo kuri o mara ngo problema I'm telling you, look at that cool tell you. Sound of my God, if you honor me, I will honor you. Amen. A foi che loa o te falo alo mo si tia o mo falo alo ye che o me che changi mai. A fe amacha. E amacha mai le ola fa pa ye. amen Ona ma faila, vai lá ele faz uma tushi pasta mama, famai. Ona faila ele so la suye. Ona faila ele tuole va venga ele faila yo chan. amen Ona ma fo mai no tashi loto o isera elu la to che. Ola fa pa ye ina. Ai vai lá ele o tashi loto ina o fa pa ina. Nga vai lu na tupu va venga. Amen. Ai fa sa vali ele tuola na atola auto. Ai mata o matu pulanga ia la vai lu ele tuole vai. O yo chan. amen A e ona ile tu ele ona fa pa ina le tatu ai. Ma e ma tau ile tu. O le lava le fe me tene foi. E fa pena vai lu ele tu le vai o chana. The same as you. La nga fe me ele suia le tu e mai le va va. E o mai le temi nei te o lai. E o ile se nga tu pulanga e fa va. Le suia lava le tu. Yeah. That's our preparation. praise God Prepare yourself. You're spiritual. Abay na nga ni ola fa pa yain na lataw so. Magtauna. Kamu ku. Ay pura na ka kay makamakay ni fikam mo ya kasi. Don't face swing. Kung bisi swing nga. Don't face feeding. Pasile tupu ale tele na fale tulu tele chang chai ora be juicy. Oh sure. Ya fe por fe be la fe ka. I say, a nga moi. E pe ora fe ngore pepe foi ngale. E mai le ya ku fale le. I say pa ras ka mai kikir ke le fo. Oh oi ka fe eso. Tole le ingole auro la ke fo. Ale ma me ya la le fa mo tu si le asa fa so tu le sumo ya me solution ya. Fe me yo e fa ya me fa fina. Ele Fai mo la to le ma do le tu. Amen. Pa pena fui pasta fai fai pula suma lima len fai tawa tuane. Ile tulanga le fai ile fasi tanga. O ila to umo e te o la tos. Ele fasi o tanga ta ila to. Ua o to i lo fo. Ele ai se fasi o tanga e tu mau ia te ia le ola e fa va. Wow. O tato tofi de o le ola e fa va. O le nuna la mo prepare. E pe o le nuna fa tali le ka penga le tu mo share every o ye. Ai ora me vai com o ia ka. Sei vai na água. Faz yoki o mengi. Pe pe mai ka ka. O te tau na whaile whai. O te tau na whaile whiwhiringa sa. E peo na sau no se tase o na lea tua se tase o oas. Me mene whamalosi mane. Sau no angara o na lea tua. A whai e wala au lea tua e le i whai a sau whiwhiringa. O na e mautinore. Pau ane o rourangi. O le sāwaringa whaakewisiano ko la inga lea tua. E tausi ni o uma le o la whaabau. O lona winga, e ei le si langi le tātou te nau ye. A o le teimi la nei ua te tau na whai e le whiwhiringa o man whai mo. Taria Iesu, awa. O le teimi a te taria Iesu. Ana mauti no le mai e te iai le mālo e whawawa. Ko le ola e whawawa, le tausi ni o uma iai lau keusian. Teimi whaataritari e to e sawo Iesu e si tiala ne kalesi. Amen. I le li imesias. Ya, sa moa I lau mai boa maniafias. Ia ole so soania tuna tatu po kalame niafias. Au ne ensia. A te mo foi se ava noa le sume a pena me se furu su ia vai.
whai lava o nga whaawau o le mato au tū lea i le tanga le tausanga e le whaasavalia e le whaawia i tātou malava e le tua iau porokalame o au fuafuanga e mana o mia le toe tāpena pena o tātou e mana o mia le toe sāhungi le leo tātou mo le ngā luenga le atua ia e peo tāno atu porokalame ai lo tofi nei mai mau na tai tas mea uma ia na tala no atu ai au na le atu e ke o ka ko sasi ngai pela iki ia ia le e ke fa pe a le si a fa le te mai mo mai tala vo ele tu si lima po kala ai o ngana tu sa e fa pe a nga ma ngai alo mo ka makai lo ke fu ai lo tofi ai le ola fa mau la nga fe mai le mato au tu ma fa malo significa set yourself or set ourselves apart. Examine your hearts. Na ol menga ngai mana ole tua. So ifo tatou umalawa yo tatou. Poa pa ia tatou mo le tua. Ya ngai peona fa marusi le ona le tua. Ele ma fai ona fina ngalo le tua tau ni tau mo Israel. Ya ali pa ia Israel. So e pada o mia la. E pa ia o tātou wa, e leo se fia pa ia hoi nā le o fia pa ia. Ia o mamalai ngā. Ai ole soasoane po kalangi. Aua ni tātou a mana ia pola e motu mai tu. We must be home. Yes. Tau pa ia i tātou. Ai sea, e tau a ia le atua le tau a mo tātou. Umala. A lea fo isa whaasole au nā le atua i le tusia Roma. Lea kama feka fa balang ya. Saya ya o ko lak fa balang. Bango mare. Bela fe pe lo le Roma suma lo le sa fa malo se le suma ya pen ya mai. Don't copy the behavior and customs of this world. I think all the NIV translation. Yeah. Don't copy the behavior and customs of this world. Kaya la le ka po ay pulo ko fai pele lai nga kamaliki Se lo possible. ai pele kau ka linga Kere o fura copia. ale manino ala fio male atua. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Ai le e mafai ona avea i tātou o tangata fō. E a sui le sui mafawha. A whenga sui mafawha. E whai mai roro mafawha ke furikua. Wala ta ilo pe mo sa bon le mo ni si o mafawha. E a doa si makanga salamu. Ala ko ai salamu ai a ko ko fu mai ko le. Ke ola pe mo sa mo. A pa ko ke le al feo i ngi so ba ko ko mbale. Masalamu lai tanga tanga salamu ngai ya ko mai mulai dua mai O tene muna whao mai tama tane lea susa. E peme, ta tu lea susa ni do luto wha maha. O lele vai aso, ia toi whai. Ka me leo le whai ungo le whai pule lua e wha mai e tatu wha so nefem. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. E ato atoa e malia e le fina ngalo le tu. Ia e masi o le leio i tātou o lana whanau pa. Tātou umalawa o talii ma whawhini o tupu. E ona whaasofo i leo au nā le tua nefiafi. Nanga o le maua i fo i le visiona tātou o nanga. Ia pū lea o tātou si o mau. Aua rangi i sau le malo tongi sai kan whai pū lea o tātou ainga, pū lea le community. E maise o lo oe rama tangata ia, your own individual. Whai anga moko i ka lepe sa tangi lo tātou mawhauwhana. Ia e o se tasi leo wa ainga o tātou misiona. Ia pū lea o tātou si o manga le nganga i o le tua. Whai on tātou tā lai tala lei o le malo le tua. Whaaso o tangata, ia whaaso o ina tangata. Ia mai a pūlea o tātou si o manga. O le misiona nā tātou o nanga. Ia wā ngāwhoi poka lame nefia, e toi whamanatu ai, ia ti tātou umalawa e meseri a le ainga le Global Kingdom TV is to preach the gospel of the kingdom of God, disciple the world,
and govern the society today. Amen. Pei ona fai mai le sunga ia pe ne fiafi mai fa malu se lo ona le tu. A fai e te alo fai le tu me te. La ngal polo inga sili le tu se ia ku. Me tu se ia ku. Ia e alofa I lo uso. Pei ona e alofa I le tu. So o se matua ia masala te. Lo fai mai ke alofa I le tu. Yo ai lo wa lo uso ke. Fai ona fa ma wa. Ai lo tofi. Ai lo tofi ne mau. Ia ai ole malosi na tatou ne fiafi ole ulu ia so ia ole tatou savalinga ole nei tau sama ia pe ia matalo atu ia ole masi fo fato a matalo ia ai o nanga tatou Global Kingdom TV ia fai matou si tolo atu male suma ia pe na se foi lo so ia vai ia get ready vai lese fai uma que seta lá no Para lo fangau sa O se non masol vai. Ahora fangau sa masol vai ele kapena. Ia sa mole atino pele ia ele ise vabe ele fese atoto ia te matou. Ia ai ole so soni na por kalame mutato umala wane fiafi. Ia angalele ia tule tua. Ia I so se au nanga nei tau sanga. Ai mai se lava lo e lava tangata wala winga mo le tua mo na malo tatou te le ngā lue o na stof o lo te le tatou assignment o mo na assign ai tatou e le tua ke le yo le pule la alei fafo tatou te le mo so le pe fia na o le pe e fai ai au na le tua pe le bo se va mo la vai como falsa ia po pusa mo me le pe Pua o ke ko fio mo pule la le alu pua e a fui Ele era sa ngi. ia te lo ne fia o le atu le no fa to ala ko nei e suba ia vai e na te saumia se tatalo ia a fai ko lo e fa fonga mai o lo a fia ia oi nei mea na o fa so ne fia la tu le no le suba ia vai ona tuna to foi leo no le sunga ia pe e fai le tatalo o fautanga mo tatou malava me se talabo tatou malava tatou te na ia le tatalo o fautanga ia ona fa mai ai le tatou ko kalame ne fiafia a sunga vai Ya, la. Ves tatou. Ia tu mau ia tu ole li inga ta mai fa mau. Ai na tia matu fata wa matu bla o le pala le li. Au le inga fo inga tu mau la mai ia tu. O mai ai na due na tangata le tu. Matu bla fo tu ia o fio. Ile mana o la o fio le tu mai te. Na lue mai fa o ina ia ai o loto ma finangalo. So mantu wa tunu o sa mo o lo fa fonga mai ma sila mai le tua mai se le matu ai nga umala ina ia fa ma tana e la o fio la upo le ne fia ta mana tia I matu ai fa dia le sili ese ma le mata tia o la o fio fa tai ta mana le ne ia no o matu mo matu te ta la ia I le finangalo mo le malo la o fio ia a bebe I matou le tu e fai mau o oma I so se tu e te fina na ma o ai fo yo whanongo mai o ai fo yo o iei mai o le tino mai o le mawhauwhau mai o le anganga mai o le loto le tu wha peonga pe soua ina le sava linga ngā ruenga le ali o le lalolanga le tua ia o ngā le nea fiafi o lau ina ia whaasa o loto ina ina tua umana feta laila ua fio Ia o mātou tū mau le saulotonga o umone e wha saulotoina I mātou. O wha lava fo Iesu Keriso mātou te marolo ai mai mati ngā e whea ngai mai mātou. A wā o lo suafa Iesu Keriso. O mātou tūri ai o te moni ma sori ai o ngata ma akarawa. O mātou whai ai o wha marolo. Le tua, pai atu, pai ane, pai ifo. O aola bea I se isi, se tasi. O lo whapeona mawhatia I mai o le tino, o le mawhauwhau, o le anganga, o le loto, o le ia I lau whamaro.
mātou tālo le tua. Le nei au nanga, ia tawhi ifo au whaamunianga, ia iai pere malu ma le manuia o lau fio. O I lawa e tala noa ma whaongaina le nei au nanga le tua. Ia alu ma le mana le upu e tala noaina ma lau ngaina le tua. Whaamanuia I le sunga taitai le tua le nei afiafi. Ia iai le anga le lei o lau fio ia te ia ma le ainga. Whaamanuia le nei ala ata. O lo whai ma o nanga le tua e ta lai atua I lo whina ngalo I so se tu lava o le nei lalo langi. O I lava o maua mai le nei whasa lau, ia iai le anga le nei o lau fio ta maa. Mātou ta tālo le li ia le nei afiafi, se taimi mātou ta api. Anga le nei lau fio marutia lo mātou ola. Sauina I mātou le mana o le toto Iesu Keriso. Taimi foi o le nei pō ta maa, pai se malolonga lo watu no. Ta maa, anga le nei lau fio o wina mai o wangelu. O lātou pēlu wafi si o mia lo mātou ola I nei o mātou maua se moe le nei pō. Ala whai le tai au fōua mua bi ia lau fio e whaamau. Ta maa, la mātou te tālo, whaafitai tele lo whaafungaina o le nei wala au ma le nei te tālo. Ia tū maulawa ia te oi le vi inga le atua nei maso umai o I le whaamau. Whaamangalo mātou whaale tonu mo mātou wangasala le atua lo mātou ta maa. I le toto pa io Iesu Keriso lo mātua li whaola wala tuai le tataka. Ana langa whanau le tua. Amen. A whai tele I tele whi Ia Iesu e vea mali mo whaola. Peno whapea tō le taimi le leile moe. A whai whi o nei ki tono lau ta vale po tono lau whale po tono lau potu po na whi te mai o mai lau telefoni. E te whia tali Ia Iesu e vea mali mo whaola. Peno whapea tō this is your best moment. E te tali ai o ia vea mali whao. Whapea wena, follow mai upol te talo le. Nā whapena whate tai. Ina ia tali e Iesu e vea mali mo whao. Mai tara tu spa ia o tali tono lo notu. O tau tino lo notu. O Iesu na maliu mo. Mena I fo ina leo leola. O leola nai mai a Iesu Keriso. O ia na maliu mtu e tu. E whaamangalo ina we. Whaasau ina we. Mai ngā ruenga le anga o lo tātou ola I le nilo langa. Le tuolo mātou tama. O mātou whaalongo I la upu le nei afiafi. O whaamaua lalo lo uloto. O no tū maanga ua e le fiafia I atia. O no tū maanga ua e fiafia I atia. Au le nei afiafi tama. O tali tonu lo uloto. Tau tino lo uloto le nei fiafi. O Iesu na maliu no toi tū mua. O Iesu na maliu no toi tū mua. O tali eina we. O te wala ulia we. E te fio mai. Ia e nofo ma e kantuolina lo mola. Nofo ma e kantuolina lo mola. A whitai mo lau whaolta. Whaafitai mo lau whaolta. O tali eina I nea fiafi. O tali eina I nea fiafi. Ona o Iesu. Ona o Iesu. Amen. Tēnā ma se foi vai ia ta tono lea noa le tōna whātau atu ma se foi o nei tau aina foi o loo mafuta mai nea fiafi. Ia, e te ole toi mō stato tai, ia pe toi maua foi. Ia leoa, ia lea noa e o mole nilu alo whanga. Ia ma se foi o sukai a vai o tato mafuta foi nei e tawa soi whanga. Ia, kona whama e lo tato po kalame nea fiafi. Ia, haftai lo sunga I le whaiwheau. Ia, foi nei taimi e mo le toi whaftai tele lo sunga mo le walau le foi o ma ua o ona vai ma le whatau wā. Ia ma te sa wali mai nei e whaptenau na whaongaina e whatu se wheau mo tatou. Ia, e mo le foi le whaftai ma le whamaro foi. Ia, mo le tuwelo whaanga po I lato foi o ainga mo uoro mai mo mai. Ia whamanuia le atua, le alawa I manuia e mātou nei o nofo pāpā au nei se tatu I New Zealand. Ia, manuia le fiafi. Toi foi ma o nei ma le sunga ia pen, ia, le nea fiafi pese whatata noa ma whasoa le upo le atua, ia le lei a le atua. Amen. Ia, ai, me foi le nei au no tau e mo le atua ia no whaau.
ia ia inga uma lava mau e mai se paanga masani o le polokalame o whapeona mai moa whaafonga mai le nea fiafi malo lava whaafetai o le tatalo lava le au ia anga le leile atua whaamanuia le atua e lo tūwhaifua anga le leile atua i sāwalinga tau amata o le nei tausanga ia mana tua ia avea Iesu e whai mataitai o lo waa ia avea Iesu e whai makapeteni o lo sa e tau nuu ai le tau nuunga e te fia ma e ori ai ia whaamanuia le atua ia alofa atu o lo manuia tele mātou nei ia i se teimi a finangano le atua tātou toi wheloai ia o awanoa e mai le atua ia o manwhetalai le atua o le manuia o te awatu ia te utau e sili mea manatu ia i tangata ia whaamanuia le atua le nea fiafi alo lofa atu manuia le po ia le li sa mola tunu pele ia sa tonu o tātou polokalame lea ia o watu lava le nigas ato ia whapea fwe toi maua se wanoa au nei ia le amatou se i tolu atu lava wale amtanga fwe o tātou o nanga le nei tausanga pe i ona ia le tātou au tū ready, get set, go. Ia lea fiafi ia e tautonu fwe le toi tau whailoina ia sunga ia 𝑏𝑬𝑚 MALU ia mese fwe o le sunga ia wailele tauloa ia o ana foi matama whanau se tātou atunu ia o loo mātou mafuta foi nei vai tau o le soifuanga o na nisio fuafuanga ia whaktai le atua ia wanoe na te tatala ma tā pena whai e ona whaasoa whaatasi mea lufa whaaleanganga ia maise ia e awale tino Pᴇɪṛīsoᴍ o lesi lea tau nation ma nai a lava toi au mā mole mā role atu a whai whero e mai mō mane fiafi e ke mga e whai volunteer e fola le tala lei e whao ngai nei au ona mau role atu whai nā kusia parai ele wha peki ele wha peki ka whao ai mga o ke sau Pero que era mais uma ya vai de la pasia me para peki. Para tu sui fone. Eu ai fa pe oi ma ya la lu foi mai ya bola ba. O principal on malole tu ai ya ta ya la ma. Eu saí com o cabelo. Io. E bolia tu la nga fa tele lava ele io sa moa ya pe yo na tala no atu. Ia e se vape ia te matole foi sa to ia le nganga lava ia fai ona tatou talai ma so soani le tasi tu e mai e mo foi se malu si fa le nganga le tau sa tu sai mata to sa valinga a fai ole ase tala ma se ukua fa ngal wa tau papa la fa fona ia e matua tu na te le lava tino ia e volte me va vele tau tala o me tau mawhai e wha malama ia le fina ngalo le atua ia e tau tonunga ia e nātou te malu atu i nā o tau e whai titi titi whai tama ia nātou te malu ai i le ngā ruenga le li ia mesi o lau tau talo ia me te nei masunga ia pēna masi wheleusa ia vai tātou toi whiloai ia i se aso le newa i aso e wha soifua ia soifua mai manuia